Avevo perché hanno più e mia per forza a come le cavolo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
wana wa na ba ko mi da do ito 5 juillet ba ka ya no ma ko kekeli ali hanto sabado o le mois pour l'essence de Dieu passe par la vie o le il y a tout ça tout avec il est voir pas pour la fond ali lola ya de la madame akafu ya bito ya ibaka si manase ya ko igo belko ye enye yo ha ale mambo lo yo mai takala kwa siba lo isusila sineta yo mai akwa lo ya dia apa ya ba ama ya ba to ya itu la pa yo mai awe ya pa ya si kuizie ye de ko ya ba si ke ya ni ko ko de ka dia ada untuk media ko ko wa na ko to media ko masira ko ya ya si ke ko ko ka ba to sa ko 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 na ya wa ya to si ya to no promotion spéciale et de matin ko ko ba to ta ke to 2000 avec le différent car la semaine par rapport 2000 ya to donc la promotion est la coupe aujourd'hui il y a des beaucoup de gens qui viennent ni wala wo ma wo do so akena ni yo ko do gelo eyo ye jagbe eke kwasida mleti masa la bebode kelia le be akpe be klep la bebo ajeria mea eya nye kwasida enelia le Pentecoste de bebe Trinidad kwasida etolia nyati siwo de to mawu nyawo me ele pokolombe dodo ape tola donde en eye no ape yeye dodo ape tola donde eye no ape yeye nito wasila simbali di nupoko de France après à la part ene kotoku bla adre po ene yete asiete ble bla adre pere Canada sidi de ta ble juanke petwet munsi ni toma bo de kai nyo esime nyo miape hamano pe de le nieke ame alapa ade la ni bo atieke popo me le eme ale niele akpe damba ma de mo le miape hamano pe kata ko kan tinje di tua akpe ne nyatuma me tia na nyawe le eto nyawe le oti nyawe la konale eto ke ake ye la pe ata me ma le nyatuma me tia le ale di ape no agbage ayaba Antoinette foi di komote de le amano piame di kokira kle to memlida ibai lata come auri le dia yuano miando ada pe amam le amano pia de mana ye lo de miando ya ni do tianao kalau to le popot dan ya ana apetua pe nuru kokore la ye da pe na mantian ya ode ensi na make le lunari amesio
Fortuné, de la paix,
Sida kple memlera le adrelia kple etɔ̃lia kple enelia woadzɔm le sida eye memlera woawɔ ameyibɔnuwo le edzi me le bada nye ŋkuɖo me be papa ele persona zagewo dome. Míaƒe ɖevi sɔleme de wɔna aɖe tome si nye camp du jour des enfants. Ɖeviawo ame yiwo xɔ to ƒe atɔ̃ ve yina woawɔe le amenɔvia mati to ɣleti adrelia ƒe ŋkeke wuienelia de asi ne wuiadrelia. Ɖevi ɖeka ƒe gomekɔga enye franc akpe etɔ̃. Tema míaƒle ɖe ɖevi sɔlemewɔlawo ŋuti. Míayi teƒe ɖeka si na wo gbɔ adze kplɔ ŋuti na wo le Brada ɣletia ƒe ŋkeke bla etɔ̃lia dzi. Brada ya mele eme ekemea eya ye nye le dɔnɔwo gbɔ yi ɖe Kpekuhabɔbɔ le to kɔmɛniti na nu be yeawɔ yeƒe takpekpegã assemblée générale extraordinaire le ŋutɔ memlera si gbɔna gbe le sia ƒe ŋkeke blablabɔ adrelia to ŋdɔ ga egbeme tututu ɖema yiwo ƒe kpekuhabɔbɔmenɔlawo katã amegã yiwo ke míeɖe na wo kple woƒe megbemewo. Commission jeunesse ele dzadzram ɖo ɖe na semaine culturelle ɖuɖu le amenɔvia me ava ene to ɣleti adrelia ƒe ŋkeke atɔ̃lia de asi na lui evelia eye wɔna vovovowo woanɔ eme. Wɔnawo ƒe ɖe eyae nye minitan vinejurne le ɣleti adrelia ƒe ŋkeke wuielia dzi to ŋdida ade de asi na dawi eve. Alebe le emea woatrɔ nu vovovo abe mɔtɔtɔ ɖaŋuwɔwɔ womekɔ gaƒoƒo atɔ̃ ɖaƒoƒo nyɔnu kple ŋutsutɔ womekɔ gaƒoƒo atɔ̃ kple bubuawo. Nenema ke forum des femmes chrétiennes d'impact anɔ anyi eye woawɔ foire stand woƒe ga eɖe li akpe blaatɔ̃, bubu akpe blaetɔ̃, bubu akpe blaetɔ̃ eye bubu akpe wuiatɔ̃. Ŋdɔkpɔsi la gbea commission jeunesse axɔ gbe eye woagbugbɔ nuawo me aɖe na mí. Unity choir hadzila tso adzidogɔme amenɔƒe me le eƒe ƒe blaetɔ̃ atɔ̃lia ŋu. Kema wode wɔna vovovowo tome ale minifua demitie ava eme le kɔasida yame ɣletia ƒe ŋkeke blablabɔ adielia de asi na blablabɔ enyilia le hamenɔƒea me na dzidogɔme. Woawɔ gaɖiɖi wɔna gã aɖe le ŋutɔ memlera gbe to ŋdɔ ga eve kple afã me na ame aɖe be yeayi akɔ gɔme le emea. Kɔmeɖoga enye franc alafa
Ben, il te met le Togo Ibadio, demain, le soir, américain aussi, de cet effet avec le président et il y a une bien ici à même, qui est le coup du Toban Robert à qui. Demain, il y a eu à Torgueil, des faits, à l'idée de Wadi, Gadi, Pola, Gomenonto, Nyanobi, et Yasen. Adantula, Evelia, Afeto, Atiokwe, Komla, Neva, Afe, et Gakota, Betula, commissaire au compte, Nyanobi, Jean-Michel, Tela, et à Hamel, Seiva, le Pété d'Afrique, demain, il y a le seul domaine, il y a des choisis, à Dihar, Wakakon, Boko de Résieu, Maou, la soirée, Boko Mamise, Abla Linan, le Niape de Christ, Amen. Nous y croyons à notre enfant. Et Sophien, mieux fort, Ron Couple, Ron Madeo, le Woupi, au Valeur, Yuadakwe, Namaou, au Pasteur Daniawa, au Yen, Tati, Baki. Vous voyez en moi, il y a les yopes menés à Yono à la femme. Il y avait yo des fronts. C'était petit. Il y a tellement de gens yo. Bon, yo va dire ici, Mawa, nous devons aller au Bénin. Pour aller au Bénin, il y a deux là. Non, mon père, il y a des fois, c'est là qui nous vit au bas, et après moi, elle est pas après à la part et tombe. Pour voir prendre le temps. Voilà, il y a le tout automne. Play out the Yaga Toba Doom, the Yan over Mama Lalo, yes, Yadum, our at the Quinami. Nenamake, Raman, Kerenian, Ayo, so, Fra, Aquay, Bala Aton, the Duke of Thomas Jim. So I don't know play Yao, the New York Mount one out that all out there at Freedom, play France, at Quetala, a John, a Wokiabe, Nader, the Duke of John. The man, yeah, Freedom, Nama, the name of Yao. En informatique, le après dans la main, le mouton, où on est là, je fais après dans et je prends après là et. เ
nyɔnu enuɖala yiwo le miaƒe suku kpoa dzi ɖa nu yɔna sukuviawoa wole akpe dam le Mawu be ekplɔ yewo le sukuƒea le toto me na wowɔ dodokpɔwo ɖeviawo yi mɔkeke ga yewo hã yiwo yi mɔkeke lo Mawu akplɔ yewo le mɔkekea me woƒe akpedanu eye kura akpewo ame nyɔnu aɖe le akpe dam na Mawu elabe egatɔ ƒe ɖeka ƒe agbenɔƒe nɛ ƒe bla ade vɔ adrelia eye eƒe akpedanu eye kura akpe atɔ̃ nenema ke nye ame ŋutsu aɖe hã eɖu eƒe dzigbeŋkeke nyuie ƒe bla ade vɔ adrelia le nyitɔyawo ɖe va yi ƒe ele akpedam na Mawu le eƒe amenuveveta kple Psalmo alafa ɖeka kple etɔ̃lia wokui gbãtɔ va se ɖe enelia dzimenyawo kple ha alafa ene bla ade vɔ atɔ̃lia eƒe akpedanu eye kura akpe atɔ̃ le vi nyɔnuvi si Mawu na mi la ta nye le akpe dam nɛ kura akpe atɔ̃ aƒenɔ ameyinuƒe tenge akpovi Elizabeth si ƒe ekukɔnuwo miewɔ le wɔsira kemea ƒe nuwuwu hetsɔ eƒe ŋutilã va yi dzra ɖo le atɔƒe dokplala eviawo wole mía dome ŋutia be yewoada akpe na amenɔƒea ame sia ame kple Mawu woƒe akpedanu enye kura akpegla eve etɔ yi va yi miewɔ aƒenɔ agbage ayaba ƒe kpedada ƒomea ƒe akpedanu enye kura akpegla eve ewoliawo kura akpegla ene vɔ eve yede etɔ̃ le vɔsamlekpuia dzi ewolia kura akpegla eve deuxième journée de mobilisation de fonds ƒe agbalẽ vovovosi me ƒe kura akpe eve mía awɔ ɖeka kple akpedalawo mía duna alafa ene bla ade vɔ atɔ̃lia ƒe kuku yi gbãtɔ kple evelia ele be miato gbeda ha alafa ene bla ade vɔ atɔ̃lia kuku yi gbãtɔ kple evelia ne meɖu siwo ye Mawu wɔ na me ŋuti kɔ la akpe ko madanɛ
Now,
tètè Mawu ʋu Hagape ŋku eye wòkpɔ tsivudo aɖe le afi ma. Eyi ɖakuti la ɖe lãgbalẽgo la me wòyɔ. Ekɔe vɛ eye wòna ɖevia wòno. Mawu nɔ kple ɖevia wòti. Enɔ gbedadaƒo eye wòva zu antrɔdala nyui aɖe. Enɔ Param gbegbe eye nua ɖe srɔ̃ nɛ tso Egypte nyigba dzi. Amen. Evelia le Paulo ƒe agbalẽ si woŋlɔ na Romatɔwo la me. Ta adelia tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe 11 dzi. Romatɔwo ƒe agbalẽ ta adelia tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe 11 dzi. Azɔ nyake le mia si ɖe míegblɔ be míanɔ nu vɔ̃ wɔwɔ dzi alebe Mawu hã nanɔ mía nu vem ɖe dzi wua gbede. Aleke wɔ mi ame siwo kuna nu vɔ̃ xoxo la míaganɔ ewɔwɔ dzi alo ɖe míenye be mi ame siwo de Mawu tsi ta na be míawɔ ɖeka kple Kristo Yesu la ɖe wode ta na mi be míawɔ ɖeka kpli le eƒe ku me hã oa. Eya ta esi wode Mawu tsi ta na mi ko la míeku abe eya ene xoxo eye woɖi mi gbakple alebe abe ale si wofɔ Kristo tso
amekukuwo dome le fofo la ƒe ŋutikɔkɔe me ene la, nenema míawo hã míenɔ agbe yeye. Elabe, ne míewɔ ɖeka kpli le ku si wòku la me la, ekema míaganɔ ɖeka kpli godo atitre hã tso amekukuwo dome abe eya ke ene. Míenya esia be, woklã nɔnɔme xoxo si nɔ mía si la ɖe atitsoganu kple Kristo, be ŋutilã si lɔ̃a nu vɔ̃ wɔwɔ la natrɔ ɖa kee. Ale be míaganye nu vɔ̃ ƒe kluvi azɔ o. Elabe, ne ame aɖe nya ku ko la, edo le nu vɔ̃ si me. Ke ne míeku kple Kristo la, ekema míexɔe se be míaganɔ agbe hã kpli. Míenye be esi wofɔ Kristo tso amekukuwo dome ta, magaku akpɔ o. Ku magakpɔ ŋusẽ ɖe dzi o. Ku si wòkui la, nu vɔ̃ ku zi ɖeka ko hena yeyiyia katã. Ke agbe si wòle fifia ya nye Mawu tɔ. Aleke wòle be míawo hã míabu nuwo, míabu mía ɖokui be yewoku na nu vɔ̃ eye azɔ yewole agbe na Mawu le ɖeka si míewɔ kple Yesu Kristo la ta. Amen. Míayi edzi kple ha 489 kpukpui gbãtɔ kple evelia. Ha 489 wo lɔlɔnu ko mawɔ ɖa. Ne ese nam ŋutɔ hã, nu si dim nele tso gbɔnye ya koe nye nye lɔlɔnu. Ha 489 kpukpui gbãtɔ kple evelia le tsitre.
woɖe tso nyanyui ŋlɔla Mateo ƒe agbalẽ me. Nyanyui la abe ale si Mateo ŋlɔe ene ta ewolia tso kpukpui blavevɔ enelia va se ɖe bla etɔ̃ vɔ asiekelia dzi. Ewolia ƒe kpukpui blavevɔ enelia va se ɖe bla etɔ̃ vɔ asiekelia dzi le gɔmeɖeɖe xoxoa me. Nusrɔ̃la mewua nufiala o eye subɔla hã mewua eƒe aƒetɔ o. Esɔgbɔ na nusrɔ̃la ne wòazu abe eƒe nufiala ene kple subɔla abe eƒe aƒetɔ ene. Ne woyɔ aƒetɔ la be Beelzebul la, aleke woaghayɔ eƒe aƒemetɔwo awui. Eya ŋuti migavɔ̃ o, elabena naneke meli wotsyɔ nu edzi si womele ɖeɖege afia o, eye wometsɔ naneke hã ɣla si womele nyanya ge o. Nu si gblɔm mele na mi le viviti me la, mi gblɔe le kekeli me, eye nu si ke sem miele ɖe tome la, mi ɖe gbeƒãe le xɔwo tame, eye migavɔ̃ ame siwo le ŋutilã wum, eye womate ŋu awu luʋɔwo la o, ke boŋ mivɔ̃ ame si ate ŋu atsrɔ̃ luʋɔ kple ŋutilã sia le dzomavɔʋe me. Alo wometsɔa atuturɔe eve ƒlena xɔa hotsui ewo oa, eye ne menye mia fofo ƒe lɔlɔ̃nu o la, wo dometɔ aɖeke mele dzedze ge ɖe anyigba o, ke miaƒe taɖawo katã hã woxlẽe. Eya ŋuti migavɔ̃ o, miatɔ vena wo atutrɔe geɖewo tɔ. Azɔ ame sia ame si aʋu menye le amewo ƒe ŋkume la, nye hã maʋu eyama me le Fofonye si le dziƒowo la ƒe ŋkume.
ke ame si ke le agbe nu le gbɔnye le amewo ƒe ŋkume la, nye hã magbe nu le eya ma gbɔ le fofo nye si le dziƒo la ƒe ŋkume. Migabu xa bena meva tomefafa na ge le anyigba dzi o. Nyemeva tomefafa na ge o, negbe yi boŋ, elabena meva ame kple fofoa, vinyɔnuvi kple dada, ŋutsuvi srɔ̃ kple lɔ̃xoa dome ma ge, eye ame ƒe ketɔwo anye ye ŋutɔ ƒe metɔwo. Ame si ke lɔ̃a fofo alo dada wum la, eya medzem o, eye ame si ke metsɔ eƒe atitsoga ɖo eɖokui dzi dze yonyemewo la, eya medzem o. Ame si ke ɖe eƒe agbe la, eya le abui, eye ame si ke bu eƒe agbe le tanye la, eya la kpɔe. Amen. Nɔvi lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ Yesu Kristo me. Ame geɖewo susuna be Kristotɔ ƒe agbenɔnɔ, eƒe zɔzɔ kple Mawua, enye nu yi ke nɔa bɔbɔe ɣe sia ɣi, mele nenema o. Ne Yesu gblɔ be ame natsɔ atitsoga wòadze yi yomea, atitsogatsɔtsɔa menye dzidzɔ kple vivi sese nukoko ƒe nyae wònye o, fukpekpe ƒe nyae wònye. Ke ma nenye be ele eme vam be le kristotɔ siwo mienye ta, woate ŋu aɖe mi le hame, vɔvɔ̃ la ƒo go mi, miato ɣeyiɣi sesẽwo me, gbɔgbɔmeʋãwɔwɔwo, aɖatsiwo anɔ kɔkɔm le miaƒe ŋkume, le nu yiwo me tom miele ta, ɣi aɖewo ɣi dziɖeleameƒo axɔ ɖe dzideƒoteƒe kple bubuawoa, eme ɖo la kɔ na mi, elabe esiawo hã wole mɔzɔzɔa me. Vɔ le nu yawo katã mea, Mawu le nya aɖe gblɔm na mi egbe, ebe ɖo tom, ɖo ŋu ɖe ŋunye, eye nanɔ agbe yeye. Ne míeyi ɖe Mawu nya gbãtɔ siwo xlẽ na mi mea, míake ɖe ŋuti be Mawua meŋlɔna etɔwo be o, vevietɔ ame yiwo ke ɖoa ŋu ɖe eŋu la. Le mawunya evelia mea, Aƒetɔa le mía yɔm hena kuku na nu vɔ̃, eye tsitretsitsi hena agbe yeye nɔnɔ, eye le mawunya etɔ̃lia mea, Aƒetɔa le mía kpem be míazɔ dzideƒotɔe, nenye be dodokpɔwo gasese hã la. Hafi ne Sara nava dzi Isaka, etsi ko eƒe geɖe, eye to egbɔ be Mawu do ŋugbe na esrɔ̃a Abraham be eya Sara le fufɔ ge adzi vi hã la, le amegbetɔ ƒe nyenye mea, Sara eɖui be ao, nya ya, oho tare, esrɔ̃nye,
emlɔ anyi kple amegbɔnɔvi ya le gbɔnyea ne eya dzi vi ɖe ne nye hã ma ʋuʋu mamayɔvi ƒe alɔnu ne wò hã ɖe nàdo ƒome ɖi mi ŋutsuwo ya ɖe Abraham menya be yease o ko ye eva me be Hagar fɔfu ye wòdzi evi ŋutsuvi ŋgɔgbea na Abraham si ƒe ŋkɔe nye Ismael. Edzi wole kɔa evava me be enya ma yi ke Mawu gblɔ be Sara la fɔfua dzi via nane va dzɔ. Sara fɔfu nyateƒe eye wòdzi vi Isak si nye ŋugbedodo ƒe via. Enuwo dzɔ le ƒomea me. Mi medzi be mia atɔ atiwɔwo ya o. Evɔa le esime wòle be Sara na tsono na Isaka wobe Abraham ena woɖu aza gã ɖe ɖe evi ke wole mɔ kpɔm na eƒe geɖe yewo meganya be evi ma la ate ŋu va wa ne vava dzidzɔ ƒe nya wòanye. Lɔlɔtɔwo, nenye be ŋutsu kple nyɔnu aɖewo le gbedoxɔ ya me, wonye srɔ̃tɔwo, woɖe wo nɔewo eteƒe dzidzi vɔ evi mele vava me oa, mebia be Mawu nedo dzidzɔ ne woawo hã. Ne madzimadzia ne wòadzi le Kristo Yesu ƒe ŋkɔme. Vɔa kasia azã ya Abraham ɖo be yewoaɖua, azã be nuwuwua eva trɔ bubui. Eyae nye be wobe yi wonɔ azã ɖuma, Ismaela enɔ Isak kom abe aluz dodo ƒe ŋukoko nene kɔa. Evɔ Sara be kaba ne tsɔ ne Abraham ne wòanya Hagar kple via Ismael be Ismaela enu fufuli wɔm mate ŋu anyi dome kple ye viwo. Megblɔ be nuwo dzɔ va yi eye Hagar hã fɔfua ɖe wònɔ eƒe nɔa kpɔm ɖe ƒomevi nɔ hamelo dzim nɛ evi dzim miatɔwo le ewò tsa dzi eva ɖo dzi vɔ. Enya ya be Abraham na nya Hagar kple Ismaela eɖe fu ne Abraham. Nenye hã mele Abraham teƒea aɖe fu nam labe Ismaela eviae wònye. Ye Mawu le gbɔgblɔm na Abraham be neɖo to srɔ̃a Sara si gɔme nye be nu yi ke gblɔ me Sara le be ne nya Hagar kple via la ne wɔ ɖe dzi. Ye mebia se be Mawu kae nye ya? Mawu ka tɔgbi subɔm míele? Kema Ismael ya meganye Mawu ƒe vi wa? Hagar ya meganye Mawu tɔ wa? Ye tae wòle be woatsi asia. Eyo nye be Mawue ƒo nu. Ye Abraham hã lɔ be yeazɔ kple Mawua nenema ta ɖe. Ekpo ye wòda agba ne Hagar kple Ismael hedo mɔwo ɖo ɖe etɔ manyaƒe, enɔ manyaƒe. Eva na me le afi aɖe o, Kristo yi ke dzi ne xɔse ta woaɖe wò dogo le aƒe me, woanya wò dogo le ƒome me. Na ame aɖe le nu ya tɔgbi me to ma, Mawu meŋlɔ etɔwo be o. Ale
Hagar kple via wole mɔ woɖo ta ɖe gbedadaƒo wole yiyim. Mawu nya mede dzesi be ŋkeke gbãtɔ ƒe mɔzɔzɔ me ye nya dzɔ le o, gake wobe nu yi ke vava me nye be eti va vɔ le wo si le gbea me. Edɔ ya la te ŋu wɔ ame ŋkeke geɖe wo maku o, vɔ ne tsi kɔ wu o ŋkeke ɖeka naku. Ale Hagar kple ɖevia sia la woge ɖe xaxa gã ɖe me, etsi meli o. Hagar wɔ do kpo menya fi wòakpɔ tsi le o. Kɔa egblɔ na eɖokui be evɔ ye ma, ye via le kuku ge, eya ta ye wòtsɔe mlɔ ati aɖe gɔme kɔa ebe ye makpɔ eƒe kuku teƒe o. Eta ye wòdzo yi ɖa le adzɔge ye ɖevia de asi avi fafa me. Lɔlɔtɔwo, fi si gbɔgblɔ buna wo le, afi ma Mawu vana le lo. Afi si gbɔgblɔ buna wo le, o afi ma ye Mawu vana le. Fi si enuwo sese le, o fi si enuwo ɖona vɔvɔ le lo. Nɔ mɔkpɔkpɔ me na Mawu, ele Mawu kpɔ ge le wo xaxa me. Le yi me ye Hagar ya tsɔe be evɔa egbe ɖe ɖi be Hagar tso na yi kɔ ɖevia, eti ye nye kem. Kema le gbedadaƒo le yi me ɖevia hã nɔ avi fam, Hagar ŋutɔ hã nɔ fama, Mawu megble wo ɖi o. Labe Ismaela hã Mawu tɔe. Enya ƒe dziyiyi gblɔ be Mawu na be dzidzime dzɔ tso eya hã me eye wòzu dukɔ gã aɖe. Mi magayi ɖe eya me fu o. Lɔlɔtɔwo le Kristo me, ɣi aɖewo ɣia etoɖoɖo Mawua enye na vɔsawɔwɔ ƒe nya. Gaɖewo me etoɖoɖo Mawua amewo nava kpɔ abe movitɔ ene. Gake ɖe ne Mawu ye nu ƒom na wo ko ɖe, wɔ ɖe nu yi gblɔm wòle na woa dzi. Ɖewo mahi fifi la ya, Mawu le biabiam tso ame aɖe si be wòaɖe asi le agbenɔnɔ xoxo aɖe ŋuti, wòaɖe asi le nu vɔ̃ gbe aɖe ŋuti, wòate eɖokui ɖa tso hadodo aɖewo gbɔ, atso emɔ aɖewo gbɔ. Mawu biabia tso ame aɖe si ta menyo le gbedoxɔ ya me ŋdi ya be o tsɔe kee la, tsɔe kee la. Lɔlɔtɔwo, toɖoɖo Mawu ɖe menye nu yi ke le bɔbɔe o, gake nenye be míelɔ̃ eye míese Mawu ƒe gbe eye míeɖo toe la, ekplɔa mí ɖoa ta ɖe yayra gbɔ. Lɔlɔtɔwo, Mawu yi ke megble Hagar kple Ismael ɖi le gbedadaƒoa, magble wo hã wò ɖi o. Ame sia ame kpakple eƒe gbedadaƒoe. Kema nu yi me tom nelea, Mawu gbɔgblɔ nɔ be ɖo ŋu ɖe ye ŋu, ye magble wò ɖi o.
etoɖoɖo Mawua eƒe nubia tso ame siwo hã woli. Woƒe nubia tso ame siwo dometɔ ɖeka ƒe nya gblɔm apostolo Paulo le na mi le Mawunya evelia me. Le Romatɔwo ƒe agbalẽa ƒe ta 5 mea, Paulo gblɔ be il a affirmé be afi ye nu vɔ̃ ƒe agbɔsɔsɔ lea, Mawu ƒe amenuveve hã esuna gbɔ ɖe edzi. Ta 5 ƒe kpukpui 20. Ɖe biabiae nye be nenye be amenuvevea anɔ agbɔsɔm ɖe edzi le ɣeyiɣi mee enu vɔ̃ hã le ga dom ɖe edzi ɖe, kema ɖe wòle be woanɔ nu vɔ̃ wɔwɔ dzi atraɖii mahã. Biabia ya ŋuti ɖome Paulo le Mawunya evelia yi ke woxlẽ na mi la me. Paulo be ɖe amenuvevea ɖe menye mɔnunana na nu vɔ̃ o. Menye gɔme nye be míele amenuveve ƒe ɣeyiɣi me ta míamlɔ nyi ɖe nu vɔ̃ me ali bliba ao mɔɖeɖe meli o. Ke boŋ Mawu ƒe amenuvevea la edoa ŋusẽ mi be mía aɖe asi le nu vɔ̃ wɔwɔ ŋuti. Eɖena mi tsona ekluvi nyenye na nu vɔ̃ me, ale be míate ŋu anye ame siwo ke anɔ agbe yeye na Mawu. Ale Paulo tsɔ mawutsi ɖe ta le sɔsɔ kple Kristo ƒe ku kple tsitretiti be ɖe le esime wode mawutsi ta na mi ŋuti la, mieku kple Kristo, kema efia be míaƒe nu vɔ̃ ŋutilã woɖii. Nenema ke míetsi tsitre hã kple Kristo, si fia be míetsi tsitre kple ŋutilã yeye hena agbe yeye nɔnɔ. Eyae wòyɔ be enye dodo le amenyenye xoxo me hena gege ɖe amenyenye yeye me. Ale lɔlɔtɔwo, agbe yeye nɔnɔ si ke wole mía yɔm na menye nu yi ke ko vana eme nenema ko evɔ o. Evɔa enye gbe sia gbe ƒe nya. Egbea ɖe ne Mawu ƒe nya klẽ ɖe mewò be ao ɖe asi le nu vɔ̃ ma ŋu ko ɖe na se ko naɖe asi le eŋuti, etsɔ hã Gbɔgbɔ Kɔkɔe agatɔ asi bubu na o, ɖe asi le eŋuti koa ʋeʋeʋea ele wo ɖem ɖa kekeke koa nava kpɔ be o eyia ema ŋutie Paulo ke ɖo eye wògblɔ be azɔ mele agbe, ke meganye nye le agbe o, Kristo le agbe le menye. Ele be Kristo nekpɔ nɔƒe le mía me, kema gbɔgbɔ bubu yiwo ke le mía mea xɔ mía mea woadzo ne míanɔ agbe yeye, ezã magadoa míati aɖe klo dzi ɖe amewo ƒe viwo ŋuti o. Evɔ míawoe le gbedoxɔ me dem tsɔ wu. Mi magaɖo nugbe ɖe ƒomea me tɔwo ŋuti o. Azɔ agbe yeye nɔnɔ ya enye ŋutilã ƒe avuwɔwɔ kple gbɔgbɔ si le mía me la, kema ele be ame naɖoe eɖokui dzi be o esu nenema, azɔ manɔ agbe si ke akɔ Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti la. Le go bubu me, kristotɔ siwo míenyea, ele be míado dzi
le nukpeke amewo me. Mawunya etɔ̃lia enye Yesu ƒe dɔdɔ ɖe edɔgbe ƒe nya ƒe akpa ɖe, ale eyɔ ame 12 edɔ wo be woayi aɖaɖe gbeƒã le dziƒo fiaɖoƒea ŋuti. Ena wonya be edɔa mele dza fa na wo, elabena wole yometsitsi geɖe kpɔ ge, wole wo ɖe ge ɖa le woƒe hame, eye gɔ hã woatsɔ wo ade asi na dziɖulawo. Le mawunya tɔ̃lia mea, ele ŋusẽ dome woazɔ be woanɔ te sesĩe le nu siawo tɔgbi me, be vɔvɔ megaɖo ne woava xa ɖe yometsitsiwo kple bubuawo ta ne woagbe nu le ye dzixɔse gbɔ o. Ke ma ɖe egbɔgblɔm be ɖe eyi ke nye woƒe aƒetɔa, ale yi ke wowɔ yi ɖoa, nenema ke ko wole woawo hã wɔ ge nye ma. Ya ta míatɔ míele vɔvɔa be míatrɔ le Kristo yomea, awo ɖe ebe ɖe xeviwo ye kpɔna wo ta, evɔ mí amegbetɔwoa míexɔ si le yeƒe ŋkume tsɔ wu xeviwo le eya nu ɖe vɔvɔ ne gaɖo mí o. Míaƒe taɖa ɖeka hã ɖe megege gbe o, woawɔ fu ŋutilã ya, gake míaƒe gbɔgbɔ kple luʋɔ ya womate ŋu kpe edzi o. Etae wò gbɔgblɔm na wo be ɖe womegavɔ ame yi ke ate ŋu awu ŋutilã vɔ mate ŋu awu luʋɔ ya o. Boŋ ɖe nenye be ŋusẽ ɖe li yi ke la te ŋu wu ŋutilã ye wòawu luʋɔ tsa ɖe, ke mawo nevɔ nɛ. Ta mí mavɔ adzeme mía dzi kpegbe o, ne le xɔ Kristo dzi se tututua adzeme dziwo kpegbe o, ta megavɔ o. Aƒetɔa be yeli kple mí le yeƒe nya ta, le ye dzixɔse ta, woate ŋu aɖe amewo to le aƒe me fãa. Ele me va hã mía nɔvi ɖetugbui aɖe ƒomea maliawoe wonye, ye eya be o yeadze Kristo yome o, etoa gbee lo, kaka va ɖo egbea elé Kristo me ɖe asi, etsɔ Kristo hamea tsɔ wɔ eƒe ƒome. Mese nyitsɔ be ekpɔ ŋutsu nyui aɖe hã eɖe, amewo la gbe mí le míaƒe dzixɔse ta, vɔ Mawu ya magbe mí o. Ta mí megaxa ɖe Mawu ta ne míanɔ bebem le nugɔme be ne me ba gblɔ be Kristo tɔ eme nyoa, woava wɔ nane ŋu ao. Yesu be ne egbe nu le ye gbɔ le amewo ƒe ŋkumea, ye hã yeagbe nu le gbɔwò le ye fofo gbɔ. Eka ye nyo wu ta lɔlɔtɔwo, mina be mianye toɖolawo, míaɖo ŋu ɖe Aƒetɔ la ŋu, eye abe ale yi enya le biabiam tso mía si ɣe sia ɣi enea, míanɔ agbe yeye na eyamea ƒe kafukafu. Gbɔgbɔ kɔkɔe na do ŋusẽ mí alea. Amen.
míã nunana wasiɖanu kple atidodo sino.
Yahweh. Miaƒe
bena Yesu va nye nublanutɔ sia ɖege míati le tsitre nu. Kafuna woma keki amewola wena wesi asitro wentete kple amegbetɔ wɔmelami míetsɔe le ŋkume ɖom nabe wòatrɔ zu agbe nunono na mí. Abe ale si wotu awɔe tete geɖe wòawɔe ɖeka eye wotu abliku geɖe wòa abolo ɖeka ye ene la. Nenema ke wotu ami ame geɖe siawo wòa ɖeka ye le xɔse le Kristo ƒe ŋuti la. Eya ta ele na mi be míawɔ ɖeka le nɔvi lɔlɔ̃ me le Kristo mía xɔ la ŋuti eye míade le xɔ sia afia mía nɔewo le nuƒoƒo kple nuwɔwɔ xɔ hã me. Aƒetɔ le wo ŋugbedodo la nu la, wo hame la ƒutɔ anyigba ƒe mlɔenuwo kaba le wo fiaɖuƒe la me. Aƒetɔ la nenɔ anyi kpli mi. Esquema ne ɖo wo nyama bɔ si zu wo nɔnɔ kɔkɔ ŋkua ɖeka bia me.
yale si miandre la ne miandre adongo si ne ikaini mau soda pe nyala la Cristo,
fafatsɔ me le nane. Megakpɔ míaƒe nuvɔwo tsi ɖa o. Boŋ wò hã le ƒe xɔse dzi bena wò lɔlɔ̃ nava eme. Na ŋutifafa sia ye egbe eye kplɔe ɖo ta wofia ƒe ɖeka yi ke ɖeviwo la gbɔ tso dzidzime yi dzidzime. Amen. Mawu ƒe ŋutifafa nanɔ anyi kpli mi ɖaa. Yina míawɔ afuléle kple ŋutifafa ƒe dzesi le mía nɔewo dome. Woana asi amewo kple nya siawo be Kristo ƒe ŋutifafa nanɔ anyi kpli wo. Abolo si nye mie le la, nye míaƒe ƒomekpɔkpɔ le mía Aƒetɔ Yesu ƒe ŋutilã si wòtsɔ ɖe asi le mía ta la me. Yayrakplu si Daniel akpe dam le la, nye míaƒe ƒomekpɔkpɔ le mía Aƒetɔ Yesu ƒe ŋu, esi nye nubabla yeye la ƒe ŋu si wokɔ ɖe anyi le mía nuvɔwo keke ŋuti la me. Kristo Mawu va ɖe mi. Kpɔɖa mele tsitre ɖe ʋua nu le eƒom ne ame aɖe se nye gbe eye wòʋui nam la, mage ɖe eme le egbɔ, maɖu nu kplii eye eya hã la ɖu nu kplii. Aƒetɔ Yesu be mite va elabena nuwo katã sɔ gbɔ.
miese wokplɔna le matɔwo bena le gawu ame o ke ame si ke awu ame la adze ʋɔnudɔdrɔ̃ ke la me le egblɔm na mi bena ame sia ame si le dɔmedzoe dom ɖe nɔvia ŋuti la adze ʋɔnudɔdrɔ̃ eye ame si ke agblɔ na nɔvia bena eta kukutɔ la adze ɖaŋudede gã eye ame si ke agblɔ bena elã la adze dzomavɔ ƒe meyiyi. Eya ŋuti ne etsɔ wò nunana va da ɖe vɔsamlekpuia dzi eye neɖo ŋui le afi ma bena nya aɖe le nɔviwo ƒe dzime ɖe ŋutiwo la, hlẽ wò nunana la ɖe afi ma le vɔsamlekpuia ŋutɔ eye nayi agadzra mia kple nɔviwo dometɔ gbadiagba hafi nava tsɔ wò nunana la vɛ. Ŋkeke ale si nèga le mɔdzi kple wò ketɔ la wɔ ɖeka kpli kaba bena ne wò ketɔ nadzava tsɔ wò ade asi na ʋɔnudrɔ̃la eye ʋɔnudrɔ̃la nagatsɔ wò ade asi na atikplɔtɔ la eye woade wò gaxɔme o. Vava mele egblɔm na wò bena maɖo wò le afi ma gbe ɖe wò va se ɖe esime nàxe agaga wòletɔ hafi. Miese wogblɔ bena megawɔ ahasi o. Ke nye la mele egblɔm na mi bena ame sia ame si ke kpɔ nyɔnu aɖe wòdzroe la ewɔ ahasi kpli gbogbo le eƒe dzi. Ke ne wò nuɖusi ŋku biago la wòe le eme eye nàtsɔe aƒu gbe elabena enyo na wò be ŋutiwo dzome ɖeka hã gblẽ wu esi woatsɔ wò ame blibo la katã aƒu gbe ɖe dzomavɔ gbe la me. Eye ne nuɖusi biago la lãe ɖa le ŋutiwò eye nàtsɔe aƒu gbe elabena enyo na wò be wò ŋutinuwo dometɔ ɖeka nagblẽ wu esi wò ame blibo la katã nagblẽ le dzomavɔgbe la me. Wogblɔ hã bena ame si ade asi le sua ŋu la nena kaklã galɛ. Eke la me le egblɔm na mi bena ame sia ame si ke ade asi le sua ŋu evɔ menye le ahasiwɔwɔ ŋuti o la
eyae na wòa asi eye ame si ke aɖe asi le nyɔnu si ŋu woɖe asi le la ame si ke aɖe nyɔnu si ŋu woɖe asi le la ewɔ asi yegase wokplɔ hã lematɔ me la yigaka atamdodzro ena wɔwɔ atamkaka dzi na wɔ aƒetɔ la ke nye la me le egblɔm na mi bena migata nukura o ta mieti o elabena Mawu ƒe zikpui wònye ganya anyigba o elabena eƒe afɔɖodzi nyuie. Gatawo ta hã elabena mate ŋu awɔ taɖa ɖeka ɣie alo yibɔ o. Mawu ŋusẽkakatɔ la nakpɔ mia nublanui eye le mia nukpɔtsɔtsɔ ke megbe la wòakplɔ mi ayi ɖe atemavɔ la me. Amen. Le tsitrenu mi katã miada akpe na Mawu kple nya siawo be
ale si miexɔ Kristo Yesu Aƒetɔ la ene la, nenema ke mizɔ le eya ma me eye mianye ame siwo do ke eye wotu wo ɖe eya ma me eye woli ke wo ɖe xɔse me eye migba ko ɖa si le akpedada me miheyi le ŋutifafa me eye misubɔ Aƒetɔ la. Dodo Aƒetɔ la ɖo ŋu ɖe eŋu eye nɔ agbe yeye eyae nye eya ƒe gbedasia. Yixɔ Mawu ƒe yayra, mɔkpɔkpɔ ƒe Mawu la natsɔ dzidzɔ kple ŋutifafa aɖe mi ta le xɔse me be ne miakpɔ mɔ sɔgbɔ fũu to Gbɔgbɔ ƒe ŋusẽ me. Amen. Alafa ade blaade vɔ ɖekɛlia kpokpoe gbãtɔ kple evelia. Míexɔ yayra gã tso gbɔwò, Aƒetɔ wò ame si lɔ̃ mí. Thank you.
Che mi abbia considerato sia vegetale, mi abbia dovuto recare sia le mie appetito Gesù Cristo.